nitwa Odeta Odeta Eugenie Yezu Umukiza. Imyaka 25 irashize y'umuryango w'abihaye Imana w'Abasomusiyo. Ndashimira Imana kubera ibyiza byose yankoreye. Ndayishimira kubera urukundo rwayo yanyeretse kuva nkivuka, ikantora kandi ikampa amahirwe yo guhita umuryango w'Abasomusiyo nkunda cyane. Imyaka 25 rero ni imyaka itari myinshi kandi itari na mikeya umuntu w'umudahemuka. Nubwo bwose nagiye mpura n'ibigusha, ariko Nyagasani yagiye amfasha nkakura, nkagwa, nkazamuka, nkakura, nkazamuka. Iki gihe gishize rero nje gusubiza amaso inyuma kugira ngo ndebe bitaragenze neza n'ibyagenze neza, kugira ngo nshobore kurushaho kwitagatifuza mu bukristo bwanjye kandi ntagatifuza n'imbaga y'Imana. Ndashimira abantu bose bamfashije, cyane cyane nshimira ababyeyi banjye urere bampaye, nshimira abarezi nanyuze mu maboko. Kuri njyewe mfite ibyishimo by'uko ndi umusomusiyo kandi nzahora ndi umusomusiyo. Ni umuryango mwiza utwigisha gusenga, utwigisha guhura n'Imana kandi ukatujyana mu bikorwa byo gufasha Kiliziya. Marie. Je suis très contente pour célébrer mes 25 ans dans la vie religieuse. Je suis vraiment très heureuse parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Son appel envers moi et moi aussi j'ai répondu. Et j'ai trouvé une belle congrégation qui m'a accueillie et qui m'a aidé beaucoup, et qui m'a formé, et qui m'a donné tout. Même s'il y a les bas et les hauts, aujourd'hui je rends grâce pour ces 25 ans de la vie religieuse. Et je vais dire que 25 ans, c'est pas très peu. Et avec beaucoup d'expériences dans les communautés d'ici et là, tout ce que j'ai fait, ça m'a édifié, ça m'a aidé à grandir dans l'amour de Dieu. Et je dirais aux autres qui sont peut-être derrière moi, qui ont peur de cette vie religieuse, n'aie pas peur. Parce que quand tu t'engages, Dieu est là, te précède, et c'est lui-même qui fait beaucoup. My name is Christine Turaba Maria, Sister Christine of God's Mercy. The celebration of these 25 years of Yubile for religious life has been for me an experience of joy, but mostly I feel that this celebration is about celebrating God's mercy in my life and celebrating His journey with me. He has been powerful in my life, especially in my vocation, and what I can say today is that His mercy is everlasting, and that these 25 years to come, I have trust, very strong trust in His presence as God and as the one who holds my hand and journeys with me. I'd like to say that a journey to religious life is a journey with God. It's choosing God, His kingdom, and leaving other things aside. And when we choose that and we do it wholeheartedly, we don't miss anything. God becomes whole for us. And I'm very thankful to the congregation. The leaders of the Assumption helped me to live this vocation, who trained me, who became models, and especially the elders, whom I see aging in God's grace. I desire to age like them
and also to put all my trust into God's mercy till death. Young people should not fear to become religious. It is a good journey. Choosing Christ, choosing God, is choosing life, is choosing peace, is choosing joy. Welcome to the religious life.